Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi uyaphila-ke. Mina-ke ngizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke mengabe usamusha-ke kulona-ke leli khasi-ke leli-ke uqala ukungena kuleli khasi wenze okulungile-ke nje laphana-ke ungaphumi-ke ungalicindezelanga-ke ibhathini u-subscribe nje akubizi imali kumahhala nje ukhiphe nesenti-ke lemnyama-ke khonze wazi phela ukuthi-ke uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke ezishisa bhe ngizobe ngikufakela zona-ke kulona-ke ikhasi-ke leli-ke ukuze ngaphuzi indaba ezinjengamanje ungakucindezela-ke ibhathini u-subscribe njengamanje-ke udaba kulethele lona-ke namhlanje ngiletheke iy'ndaba-ke ezishaqisisayo-ke ngendlela-ke eyisimanga-ke laphana-ke kuvela ukuthi-ke umalume ushaye umshana wakhe waze wafa ngoba ethi useqomile. UNomusa Mngoma oneminyaka ewu-15 uhlaselwe umalume wakhe oneminyaka engu-33 wamshaya waze washona. Kuthiwa le ngane ihambe yayohlala kubo ka-boyfriend yayo bayifunile umalume wayo waze wayithola kubo ka-boyfriend wafike wabashaya bobabili. Mayeqede wathatha umshana babuyela ekhaya. Bathe mabefika ekhaya umama walengane watshela umalume ukuthi akayishaye kancane. Umalume uyikhiyele endlini wayishaya yaze yashona. Umalume ubese eyaboshwa. Lesi sigameko senzeke eThohoyandou eVenda eGoli. Mina-ke ngicela kulapha kuma-comment section-ke futhi uvo lwakho ukuthi wena-ke ucabangani ngalo-ke lolu daba-ke lolu-ke bese wenza okulungile-ke laphana-ke ungixhase ucindezele-ke ibhathini u-subscribe nje akubizi imali kumahhala nje ukhiphe nesenti-ke elimnyama-ke leli khona nje wazi phela ukuthi-ke uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke ey'shisa bhe ngizobe ngikufakela zona-ke kulona-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje.